Juan-juan mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang IDKP berbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri, boydeng kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Papa. Derang mak deng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodik mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasupan sumo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simbadia idi, iba sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si berjudul, Naposoni Tuhan, memuji isengo. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Pesalmen bindu 135. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat sada soh ayat 2 si mendok. Puji mo Jehovah, puji mo gerar Jehovah, kene ale karina naposona. Si mertumpu ibages Jehovah, i bekas merian debatanta. Bekita karinana sini ku kelengi kami ibagesen Yesus Kristus. Istilah naposoni Tuhan. Dak tongmoi idoken bekala si mengkebasi penuh i gereja barang pe bages Jehovah, bagai pendeta, penginjil, barang pe guru kuliah. Seolah-olah kala si oda mengkebasi sepenuhna i bages Jehovah, oda itenggoi naposoni Tuhan. Padahal karina kala boingo idoken naposoni Tuhan. Tapi i praktekna kita jumpai lot ngo naposoni Tuhan si mengkebasi mbuen nalako menulusi asa terpuji ia. Si tuhu ngolot si bagi di si tuhu ngo si terpuji iseteng itujukan mendahi jelma. Ibagasan Pesalmen bindu 135. Perpesalmen mengarahkan sejumlah pihak nalako memuji Tuhan. Pihak perjolo imo idok kena posoni Tuhan. Kala idimo jelma si mengkebasi ibages Jehovah. Kala imo kaum Lewi termasuk mo keturunan Harun. Pihak peduakan imo kala Israel. Pihak petelukan imo kala si merkebiaran taba Tuhan. Tuhan layak ipoji kumerna ia mo Tuhan si merkuasa i dunia en deket ingkeng geluhan en. Naposoni Tuhan baku nepe jelma biasa. Ia oda terlepaskan godaan-godaan diri, barang pe pemojin diri sendiri. Pojin kan jelma nai, kumerna kehebatan sosok naposoni Tuhan, boi memahan naposoni Tuhani jadi lupa diri. Kumernai ruas boingo pesengetken karina naposo Tuhani asa tetap peceretken ukur deket oda salah arah bahwa si mersangap imo Tuhan oda ngo kepandaian jelma manang keberhasilan tertentu sadar mo i sesi layak mersangap ibagesen geluhen kita itolong nalako fokus misi benerna misi Tuhunna mersodik mo kita. Oh ale Tuhan, kami geut ngo memoji ko, kumerna enggo ipilih ko kami jadi naposomo. Ampuni kami kami gati menulusi pojin nalako mi diri kami sendiri. Karena pemojin i pelimbamu. Terpuji mo ko ale Tuhan, sohmi sedekah-dekahna, ibagasan gelar Yesus. Amin. Bagi mo renungan tasa dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jangan bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juang-juang mau banta. Shalom.